ule tibai le vek ule tun chum video at chuan keima self introduction le engtinge helai Scotland dai dai le khajir tura ka kal chan engtinge ka kal dan enge ka kal khong ka journey ka karan soidona chumi ma in bo in class ka nei full to ka jinga changin meeting neu le yang neu ka nga lu to ga zing breakfast chia ka kala ya chun lunch po kala e man lo class ka nei zo vele hang ka chan nu nen chak me kan bale le cái thèn nó bỏ ra đây là một cái chảo lúc tôi có chú bảo cho video xem là mấy đó nên mình chú có tiếng mình tôi mà xem vậy Wednesday trên inbox ya có upload hun khan inbox chú bảo cho cái rồi thì xem rồi là nghe room mà cái shoot thấy đủ chi tiếng cái này qua thì cái rồi nghe tôi thoát ta chơi áo in cái sẽ ta chú bảo cho self introduction moment hay cái là phim nhá là chú bảo cho cái rồi biết đâu là til anh mất lại lâu vàng khăn til ấy phải in cái rồi đó nên tôi in tam bộ khăn thế mà boring lâu đều dùng nan khăn cái tia thì cái soạn là han cái channel de đi là han đi cái income là khăn cái bèn tôi ấy tôi điều không biết lâu bèn tôi hay chỉ luôn biết thì anh em dần Indian là cho các mang đồ na tôi bị bắt cho nên karena titi donne lo chen han một mình cả nghe cái dinner rồi nha và này juice thì hắn cái gì đó này gì đó sorry trong trời giờ cha mà sẽ biết rằng cái mình chú cho thành barrier để cái nhà hào long khoa cái nhà hào long khoa chú lung này district à mà bây giờ chẳng có là lung này khoa thành mà chứ cái này kan uma kan u hawin kan una mi pali kan ya ema hi an lo pang ber kan ya ka u de chu a chen pui pa sel de an nei to a chen kan bula de pon la uma chuanin u per su chen han mo me yang am ha sabra dam an ti tai la anh tiếng nghe Scotland à đây đây cái lại cái gì tụi mình bây giờ thì mình thấy cái sản xuất này cái measure hospitality and tourism anh nhá tụi bạn rằng anh cái mà làm bị cái anh international exposure thì cái mà anh cần mua cái mà international thế về muốn đăng foreigner mà ông ấy cần dream anh xem chứ mà mình phẳng hay mình line zero cái này về bốc chỉ số tụi này hàng cái dream cái tiết lộ tiếng về mẹ đồn anh nhỉ cái tiết lộ tiếng về đồn về mẹ anh nhỉ no school na ko dura ka info sana first step first step anh thì thôi là nói là cho cả tụm xa anh khát mình thấu ta anh nghe mà có lạc chạm đàn chỉ cả chào chuyện là mà sao bây giờ cho nên anh lâu cái mà hiện anh nghe cái university ha vậy và đủ bi và em bi càng chỉ cái này phải ta cho nên chung mà sẽ bắt khát cái này lắm như bằng ha baru về cái này nhưng bây giờ đến lại cái này cái thành công ha nên cho nên
ai zo la khanin agency han ka inspire agency cha chu mania hei ma han lak mi tur ang khanin ke po ka bang bo ve em bang khan ka ti thei be lawa chu wang chuanin ti dan po ka she chuang lo ni chu ti thei la tur pon chu wang chuan inspire agency han ka ai zo la khan chuan an mani khan agreement form te khamin sign tira chuan ka sign na inspire agency ha UK kal tur chia kha an lo boy pui theya chuan khotia agreement la kan sign zo no hanin khu ta chang khan London ta chang khanin miron bia chuan London mi agency ne kha an lo in link inspire agency kha kan bi London ta chang kha miron bia khanin India mi IPC agency mi kha connect le ta chu akwal tu ai zo la chingin London ta chingin Delhi IPC khanin kan zo in link le ta chuan khami IPC ta han ti ro changa to thleng khamin mi khan boy pui ta ma ni chuan ti thei lo chuan ni chuan ma se hei process hi har ve lu to ka chu wang chuan hei har po la ti ngai lo chuan in thil kan la ti ngai chu har chu ni me chu ka ba khanin ti chang to te ka tyang ti tir me ka ol sam shina ke po chu IPC how chuan ne WhatsApp te kan in bia ti han documents ka ang te ka email kan in thon ta chuanin nge university ne na in link kan mani kan agency kan lo ne ta chumi university ne la an in link how in university nge idu meron dia chuanin ke university du how ka ron list ro mi ta ni chu parian bel ka list ta chuanin khami kha an lo check ta ka list zinga chang khan an mani kan university link khan an university link kha university panga kha kan list zinga kan university panga ne han win link ka chu omja chu an
ka thelu awang khan SOP writing ringot po chu university adang dangami tu khapanga khakazia ka chan to pa thum ma hang karun tlinta himi hi tuna ka kalna university ka tu ber awang khan SOP dang university kaldu chan an chi thau nge kha oi amak ka lu ke po der ha ma hang ka jak to sia ka ta ma se ja le thau ka la nga ya kha kaldu chan nge ka vision te le na kina nge ka aim in life mi ka graduate no wa nge ka ki don di ha ka ja le khan la nga ya university ha an conditional offer letter khan ta conditional offer letter to an thil phu dan na ne conditional kha khan tan tu unconditional one English test IELTS exam ka IELTS on the to international English language testing system ding ta ka theng da kami ya khanin apung pui thua khanin 7 bands ka cross khangai ni te na mo chu an ron phu ta ni chu ka exam ka kami certificate kan ron phu ta chuanin an phu le chu SOP writing essay book ni ta chuan kami exam tur khanin IELTS exam na kha tu na chuan Mizoram ma tem ka shela ma se ni ku ma han Mizoram ma han la lawa IELTS exam na Mizoram ma chuan fine ber kha Guwahati khani ta Guwahati ya IELTS exam turin ka sukal ngoro sorry we get hang zel long IELTS exam ngot kha kangam big lo ta ni chu kha wang kha IELTS coaching kha kalta ka thum chuang ka kala IELTS coaching ka kal chuanin online in ka kala Delhi changin rin zirtir ta ni tin nila kartin ni thum ka kal china chuan kami course ka zon ho han chu IELTS chu ka zo exam ta Guwahati a chuan chu wan de khan de me khanin 7 bands course to ha 7.5 ka course ta chuan ta kha chuan ka ting ta ni chuanin kami certificate how ka zo submit ho khanin unconditional offer letter kami ron thon le ta unconditional offer letter nuwa po khan oi documents na ka ha so event chen ni lawanga step by step khan thil te tur kami khan ron share zela chuan ani ta visa process kha array ve bok ta chuan unconditional offer kan mo nuwa khanin card ni nu ver khan gas kan ta chu hei le pleasure theina visa deal theina khan ta kami khan ka sa khan na khan number license sponsorship license number kha oma kami number mang khan visa ka deal ta chuan visa process zong zong apa chuan chu ka agency ti chuan mi khan na buat pui char visa khan documents ngai ne kha oma angai how ka chu ka passport kha ngai valid passport chuan ka Aadhaar card nga ya ka bank statement nga ya bank statement ka ni som ni pariat thum kha poisa kha ko chu nga ka expenditure tur na kha ongi nge nga mo ka chuanin ka fees data sa nga ya chuan ta ka thlen nuwa ka na tur ka accommodation kha fill to empty ka accommodation payment receipt te ka tyang kha vek kha nga ya ka chu visa Dildona documents na ka chu student a ashana visitors a ashana so immigration ka da thil shishang shang be mani kan kalran tur ji kan documents ka khami upload ka shang zel ni so visa te kan handle ta to September year khan visa kan deal ta van boy na ha to ta lo ni so September kaltung ka kanya September intake ka hemi university zom tung ka kanya mar chu
zu September tha visa kan dil khanin ban doi tha de me khan kan documents patni kha alo kim lawa DBTS na certificate like a bank statement kha alo scan til lo kha lo nya pe kha chu ka petela ma se kha mi ang alo scan til lo kha lo nya chu ban chan e midang kal tum ve tyang po ka ron fe do na jeu chu kha mi Delhi ya pu khu ya po he VFS a in documente in the pay in visa in the deal do na khanin uluk de yun chik ula an scan nge yem hem mi documents angai ho ka an scan nge yem ti kha de yun chik do na ke po ka lo ka pe ka wang khan ulu ka lo chik ulu to lo wa scan tur me a hang na ma ya chu man cham pat ni kha lo kim la wa ka visa ka priority ka ti la priority to 5 days within 5 days decision kha tur ka niya mase car thum car ri thum po hang kala malawa luga hat to khop me ya jan huwa han ka visa khan reject ta an reject chan khan ron sui khan kan document sa kim lo kha lo na chu September intake a hang ka te wa cái university hàng cái giúp papa mi cái visa reject thành nhà thì hàng cái chuyện ta cho gas thar kami ron thon de ta gas thar kami deal chung ne ne dang po ka wei hun du re to ke de mi ha de stress tu tan kami gas thar kami ron thon na e September intake to ka January intake ka kan ka course ka e R&D for ta ni so September intake kha achang khan kamin khan thai se ta atharin January intake ka hanin lut turang khan ka thar meron thon leta ka thar dil lo ko chuan visa kha ka dil the do lawa khami ama ka lui khanin voi ne ka dil non thei si lawa chu ban jam
kung hi hei kan thil engkim hi akung hi amam pet ngai lawa khata tak khanin hersen na ti kan lak to kan ni ponin bedong mila malam panjel zo kala khati khanin kina pathian bal som tla kan nung ani chuanin pathianin kan du te kan thlen kami ashiat saklo ni ti kha kan ofui ve du chawa chuan chu oksoi to ang khanin mundang ale kajir tu tan ambik te kin Scotland ate po he kan university ate po jir zombe du te in la omani chuanin Instagram ate meron bia ula khatang kanin he ang anin ke man engye ke experience ka dai chin chang pon kar ka pui she mi alo chewa te bak tu kan do na ma se engye ya in kong tour in malak nan tour tal te kan lo in shan me se kan channel lu to ga chu wa chai ka shong mi alo ula meron de por ula chuan Instagram ma ke in ta dan po he description na karon da anga chuan lo song lo nya cha khati zong khan le phot me se karon soi chin ka he soi tur kha tam lu tu ka shi seng to big la wa chu ban chuan i engye ka soi kar la ka hanin soi mai te in shat du han shat ti mai te omani chuan ni ko comment section a ha min lo zot ula karon chang meng je wo chan chu kami kum khatung story zan khata han soi do chuan wo soi sen khan ni lo lu tu mai sha chu ban chuan ni in sha do omani chuan in chu comment section a ha min lo zot sel do na story ale pek ka video ka chang la ni pon comment section a han ka chang je lang je swan khati zong kha san in video tu ni le to pat me se clear to zong zong te in zawai man cha ole